Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Müminen qadir bilen xoşku birayın birumet. Ezi irojvara bidu ayeta biçend daqa basa hak u hukuk u adaleti di İslam'e da bikim. Dama em basa adaleta İslam'e dikin hak u hukuk di İslam'e da maf'e mürva di İslam'e da em bas dikin. Dubuku hineki insan وها بفكر بفيجي اوان مسلماني انا هنن لروشلاتا نافين لهنك دولتا اقتدار هندبي قيك و انبعثا سيستم وان ريفبريا وان عدالتا وان دكن ناخر انبعثا عدالتا رب العالمين اكو خديد كتابا خدا قرآن بيروزا باس كري انبعثا ويدكن دبی هر مسلمان کی بیا باش بزانه حق و حقوق و عدالت کو خودی د قرآن دا بعض دکه جسدی یک جی د نوا مسلمان دا تونه کسی کو آن دبی ان مسلمانن ادعا دکه خو مسلمان نشان داده د نوا وان دا حق و حقوق انج پیوان عدالت نه لگوری کتابا خود تعالی یعنی پیوان کو خودش عدالت را دانی د نو مسلمان دا جسدی نودو نه تونه پیوان هوا و حواسو نفس وان چوال اقتدار وره چوال خوشی وره چوال الاقتدار بمینه چوال لحوال خو ظلم و زورداری بکه اسلامی وصل لگورا هوا و حواسی خود توینه اسلام لگورا جیانا خود گوهرینه اشغال کرا دوی از مسلمانم لا اله الا الله دبیجی لمیجد که ترحجی روجی دگر قرآن دخوینه لنسیب خواج دین اسلام جو قرآن نستاندنه وان هر دو آیتنا دخوینم جی کرم اخوارا گوداری بکه سوره نساء آیت 135 سوره مائده آیت 8 ایر اف هر دو آیت به تمام خصوصیت خو به تمام جدرا کو جت تشتا کو جت فهم کرنی د نوا جواکا مسلمان دا بهتا بجی کرنی لګور وان هر دو آیت لګور حکم وان هر دو آیت پیروز مسلمان باتا اداره کرنی ریو برنا مسلمان لګور وان هر دو آیت انا با حکم وان هر دو آیت انا د نوا مسلمان دا هبد اف ظلم و زورداری و نحقیا کو بالناوی دین ته کرنه ده ناتا کرنه جبروی انسان هنن بالناوی دین ته دیگر علاقی بی دین تونه به هف تونه دین استثمار دکه و کار و خباتی وی جروی کار و خباتی وی ده انسان جدین درد که ده دیست و آتایست و ملحد بودر اسلام اب از وی دین قبول نکم حال بو که انسان زانا و عقلمت هنه که تفکر دکه گلو افتشی کو حجی دکه خوجه دکه انجی اف پارتی سیاسی کو به نوع دین تف دیگر دکه گلو چه علاقه وان به دین خودی هیه مرو قبل دین خودی القرآن بفکر کو تو علاقه وانا بیتونه شخود دین اسلام دا حق هیه و عدالت هیه قابا حق و عدالت دی اسلام دا پیک نهاد تو اوه کی تو گرینگی کی تو اهمیت کی دین را نامینه دیرگا کو سونا کو بار لسره سونا کو بار لسره سونا کو بار دکشینه حق و عدالت دویج عدالت لگوره حقی وردانینه من چه حق کری لگوره حقی من ام به حاکم دادور حکم بکه و ایدن چه حق کری وسا نه مهر دا یک بگره قد تعالی دوید خطاب مسلمان را دکد و یا ایوها الذین آمنو گلی باورمنده يا أيها الذين آمنوا قالوا كسك وإيمانا ناتنا كونوا قوامين بالقسط هون عدالة بيك بنور هون عدالة لسر بيا بهلن شهداء لله هر وسا جبونا خده شاهد بن دورد خده تعالى باسا دو چینی جوای که دکه باندوره که وانا مزن لسر جوای که هیه یک جبو کو خیر و خوشیا نوا جوای که پیک هره دوی عدالت هبه گاوا عدالت تنه به ظلم زورداری کشتن تالان انارشیه
جبربیج خدا تعالی بس دو صنفات که یک بس حاکم و دوزگر و دادور و امی سوجو حاکمات که آنجی شاه و پاشا که آدو داجی بس شهادت که جبو خاطری محکمه که گوا وب و گوا محکمه که چه به جبو کو دادور ام بویژن حکمه که راست و درست بگوره حقی عدالت حکم بکه دبیجه خودیه دعوی دلیل و اثبات راست و درست پیشکش بکه نه کو افترا و بختانه تک سوی حواله خوش بکه و ام بویژن و مغدور بکه در جیوی حکم ورداینه هر دو آلی هر دو کسی کو دعوتدار یک کو دعوتی حتی بکرنه دبی راستیه ببیجه هر وسا جوان جی مهمتر شاهد دبی شاهد لگورا خود تعالی شهادتی بده جبو کو دادور و حاکم و سوجی جبو کو دادور و حاکم جبو کو ریوبر و ام بی شاو پاشا به عدالت حکم بکه احتاجیوان به شاهد راستگو هیه گاوا شاهد راست بویجه ده حکم راست وردانینه هر وسا دادور جی و شاهد جی دوی هر دو ده جواکی دا بی آلی بن بی لایان بن که دارب که کارب که آریشه پرسکری که ده جواکی درد که بشبری محکمه دوی کاربن بریاره که راست و درست بدن دا که جواک خیر و خوشی جوی سیستمی ببینن herkes dili oan rahat bibe be mahkeme anji bu sistema wî dînê bawer bibin. Ji ber Xwedê Teala balê dikişin ser du kesa. Divê kesê dadwer divê hûn bi edalet bin, bi edalet hukm bikin, edaletê pêk bin were. Kesê şahid jî divê ji bona Xwedê şahidiyê bidin. Ne li gora hewa hewesa nefsa dilê xwe şehadetî bidin. Li gora pîvanê ku Xwedê Teala daniye. Li gora wî şehadetî bin heda Xweda dibêje. Welew ala enfusikum gava hunçu mahkeme to yekî pevçû anjî münaqeşekî devjenî ki nabet to yekî derket hunçu mahkeme tu şahede divê jî tu bizanibe mahkeme li dijî te yê qerar dede jî tu ji şehadetiyê ji rastiyê tu dê ber ne tu dur nekeve şehadetiyê rast bide şehadiyê rast bide da ku dadwer neyxapandinê mahkeme qerarekî baş bide. Evil valideyni vel aqrabine. Anji mahkeme li dijî dê bavê te qerar bide. O li dijî birayê te, aqrabayê te, xism û kes û karê te ev bide. Yani şeriat wisa viya ji hev diqetîne êdî pêwîstî bi şîrove tuneyê. Tu çû mahkemê tu şehadetê dide. Tu bizanibin mahkeme şehadiya tu dide li dijî te jî mahkeme delgora şehadetî te ceza bide te. Yan ceza bide dê bavê te, yan ceza bide bira û aqreba û xism û kes û karê te divê tu ji rastiyê dûr nekeve, tu rastiyê xeloxarî neke, tu rastiyê bibêje. Lewra dadwer em bê hakim û kesê ku mahkemê qerar dide li gora şahediya te şehadetê dide. Tu ne li gora pîvanê heva û hewesa dilê xwe li gora ku Xwedê Teala gotî îja Xwedê Teala viya bi tefasîr ji te re divê li dijî te be ew şehadetiya tu şehadiya tu dil dijî dê û bavê te be li dijî aqrebayê te bî tu rastî bibêj. Ya Xwedê Teala hê berfirê dike ji bo ku tu rastî bibêj divê in yekun ganiyen ew feqîren. Eğer dê û bavê te aqrebayê te dewlemend be an jî feqîr bin gava dewlemend bi tu nexwaze em bibêjî çi şehadetiya tu rast nade ji bo ku em bivê belki hinek pere mera bide hinek ekonomiye alîkarete bike yan jî zarar lê nekeve. Ew feqîren em bibêjî yan jî dê bavê te feqîr be birayê te feqîr be tu şehadetiya rast nade ji bo ku em bê ji terevê de hinekî pere alîkarî û em bê meselê maddî ji yera alîkariyekî maddî werkirinê mahkeme di lêhiyê qerar bide ku hinek pere qezenc bike. Yani di mesela mal û em bê dan û standinê de aqrebayê te genî be dewlemend û an jî feqîr be. Fallahu evla bihima. Xwedê Teala ji te ji wan re nêzîktir e. Tu di mahkemê de rast nabêje. Tu dê belkî birê min feqîr e birê ceza nedê, bavê min feqîr e belkî ceza nedê. An jî belkî mal û milkê wan nere. An jî ji bo xatirê ku belkî tu şehadetiya nerast bide hinek kes pera bide te, tu çavê te lê hinek kes pera bide te û tu ji bo ku tu rastiyê tu hinek mal û milk qezenc bike. Xwedê Teala divêje
تو راستی به لورا مروه تی فقیر و دولمن تو چقا شهادتی راست بده نده تو کار و ضراره که نادوان چیم که خواهد تعالی ایا بخواز آلیکاریا هم بگه جتا چیتر اشته نزیکتری وانا دوی فلا تتبعوا الهوا ان تعدلوا دوی تو لپی هوا و عرضوی نفس خواه نرکو تو بی عدالتی بک فلا تتبعوا الهوا ان تعدلوا تو ام ببلدو عرضوی هوا حوثی نفس خواه نشکو تو بی عدالتی بک دوی يعني عدالت به لغورا هوا و حواسه دل خواه لغورا پیوانا دل خواه لغورا داخواز دل خواه نشه لغورا کو پیوان خود تعالی گوتی تو راستی ببی ولو دجی تبل دجی دیو باب تبل دجی برای تبل یا اقرب تبل خود تعالی دبیجی و این تلوو اگر هو زمان خواه خلو خاری بگی یعنی شهادتی دد ولا هو ابو واشوش بگو خاطر ببینی بگیمرینه تک گرما گوان راستی نبیجه يعني نيف قرمشي بك او تعرضوا انجي هو قد شهادتي نده تزانه تراستي بيرك اتي حادثه کی چه بیه میرک تو نویسان دی شهادت گوا تو شهادتی بدم میرد گی حق خو ل شهادتی لجم ته تو راستی ناویجه فإن الله كان بما تعملون خبيرا بيقمان خود تعالى بتشتي كو هندك خبردار بيكو ملكات جرا بي يان دوسا جرا هر فلان خود تعالى بقوتن تفعيل وافعال خبردار دوردا خود تعالى دوی قوامین دوردا کلمه قوام در باز دوی كونوا قوامین دوی هون ام ببشم به قوامین بعدالت ربن قوامین صيغه مبالغه دوی عدالت بوب هم اخلاقي و تب باوري بعدالت يعني هاتبه تب حقي يعني هاتبه در روحي تدا دمجوي تدا عدالت وحق وحقوق جي كتبه كتب بچه بب مربه كي ام بي تمثال كسي عادل لو صيغه مبالغه ورده هي جهر كسي رف در باز دبم دوی دريدا خدای تعالی بحث دو اوادك دوی دبكو انسان دادورو ام بي شاهد دبن باندور هم تشتغل بمينه لورا مسألة سياسية هي مسألة شخصية هي مسألة عبوري هي مسألة ايكونومي هي جبروي دوی دادور جو حاكم جي جبو گهنک پرا قزنج که پوست قزنج بکن بقامی بلند به هر درجه کی جور فلان جبو تکف چاو سیاست مدار وان کسی کو اف دعوا و کری دوی لوی منفعات خو برجندی خو شخصی جواکی سیاسی عبوری میزنه که راستی بویژه هم دادور و هم جی شهاد اب آیت هانینا مبی شکل خوان يعني مودو كار بس ساعات سيرفيا بس هيكن قالوا اف آياتا حكمي جواكا مدى بجيبوا اف بعدالته ايرو دنا بارتين سياسي داد مسئله اكونو ابوري داد مسئله جواكي دا چه دوا قالوا وي چه بوا كسين كس چه ندو چما قرآن حكم ناكن لورا قوا به قرآن حكم بكن و آياتنا حكم بكن وين نكر بميدان حسبي وموقع فرنبا وين نكر بظلم وزوداري بكن نكر لسر هسر خلقي جيانا خب دومينن نكار لسر كد وكسب خلقي جيانا خب دومين قرآن جنوا مراكري قانون كي بشري داني لغورا بشري قانون بشري حشا حضور من بوشكا كري بخواز دريج ك بخواز كندك وهرسا بيدليزه هر جوره بعدالتي دك آياتا دودا سورة مائدة حيشا دبيج تسا دبيج يا أيها الذين آمنوا أيكو إيمان أنت أيكو إيمان أنت أين وقت سورة آياتا سورة النساء كونوا جمع دبيج قوامين لله هن جبونا خد تعالى هم بعدالة رابن بيواني كو خدج عدالة ردانية هم بوي عدالة بوي بيواني رابن دا آياتا بيشادة قوامين بالقسط شهداء لله دبيج بلا خو دي آيات اول دبيج اسوري نساء دبي قوامين بالقسط هم عدالة رابن وش بو خدي شاتي بدن دبي آيات دبيج قوامين لله لغورا بيوان خدي تعالى هم بعدالة عدالتي بيك بنورن شهداء بالقسط بعدالتي بقسطي براستي درستي شهادتي بدن هر وسا خدای تعالی پیوانه که عجیب داتین برمه جبو خاطری که دجوا که دخیر و خوشی که بلا ببه
دبي مسلمان كيندار نبه بغض و عداوت وان تون نبه گاوا تو یکی پفچو نبرا و تون نبه نکو تلگورا هوا و حواسات دلی خواه بکل وی ظلمه بکن دبوکو والمجاره که دل هب نکربه آن نبرا و خرابو به نابد سرکو هون له والهب نکری مجاره که دلی وجه مای و پفچوی تویتی که همی اساسی جبو دجمنی خو هبل انسان همبر خو او چه قاس در حق وی دا حق و حقوق و عدالت هبت بن پی بک تو ظلمی لوی بک قال تعالی دویجه یا ایها الذين امنوا قال باورمندا كونوا قوامين لله جبونا قال تعالی عدالت پیک بینور شهداء بالقسط بعد بقسطی بپاروکرنا کا ام به عدالت و شهادتی بدم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا دبي كينا و بغضا و حسودية و خويكرنا و پر ولا يجرمنكم ام بويجن خوينا و خويكرن و غضبا و زيده جي قومكي و ناجو سر بعدالتي دبي هون درباره هون دا بعدالت نبا ولا وانا كرد ولا وانا ترك ولا وانا عرب وانا هاي يعني جبوكو تاد مجارة كده يكي خويكري آنجی تجوی ملتی خویده که دوی او غدابات نو سبب کدو درخی ویدا به عدالتی بکه تد سر مجاره که والهم نکری او مجاره نکه همی اساسیش با عداوت و بوز و کینه هنبروی ملتی دوی هم بلگورا هوا حواسه دری خواهتم نگر ایرو ملت مسلمان جسدی ست دجویاتی تفدیگر ام بویجن کین و نفرت اج ملت که شخصه که دکه بنگاه اساسی جبو که خاطری که وی تک ببم همو ام به بخوداتی دکه نحقیه دکه ظلمیه دکه زورداریه دکه بباویه دکه چالا خاکیه دکوله سج بو که جوی حزناک خواهی تعالی اجده بین آخر ناوه خویناته کیناته نفرتاته شخصه که جملته که دبه سر به عدالتیه دبیجه اعدلو خواهی تعالی امد کن به عدالت بن ایلو مسلمان جی قرآن دورش دینی خواهی دور که عدالت آوان خواهی تعالی ضد عدالت بن او لگورا هوا حواسو نفس و شیطان خواهی تفدگرن هو اقرب للتقوى عدالتی نزد تقوى داریه هر وسا بله هو اقرب للتقوى واتقوا الله هم تقوى داريه خواهی بکن يعني حكم خواهی تعالی پیک بینورن جي حرام خواهی دور بسکنن حلال خواهی پیک بینورن جي حرام خواهی دور بسکنن خواهی تعالی حکم خواهی دربار مجاره که چه حکم دای وی پیک بینوره نلگورا نفس و شیطان خواه نلگورا منفعت و برجاندی خواه نلگورا مسئله سیاسی و جواکی و جبوکو امی تو جل خواه جهنم رخل خلقی ظلمه نکه و اطلاع دوی این الله خبیر بما تعملون آیتا پیشید خواهی گو کان فإن الله كان بما تعملون خبيرا ده بشي قو خود تعالى بگمان تشتي که هندك خبر داره دوی آیتش دوی ان الله بگمان خبير ان الله بگمان خود تعالى خبير بما تعملون خبردار بتشتي که هندكن دبر ده نوابان آیت معناه هناك جهدو جهيه ام لسربان او بسكن وقال لك دريجو برفرب غايا من او شما خود تعالى دور ده قوتيه بما تعملون خبير شما بردا قلتي إن الله خبير بما تعملون مركار سربيا بسكن اللي بجارك دريني دبردا مخوز زبيا ببيجي قال لي مسلمانا بعدالت بن عدالت الجورا ديني خدي هم بن ديني كتابه خدي بخوينن لجورا بيوان خدي تعالى راس بن درس بن مربي خورا جيران خورا اقرباء خورا ملتي خورا بارتي خورا ولاتي خورا دولت خورا هر كسيرا بعدالت بجرن خدای تعالی اید دین اسلامی تا عدالت درخست تا مجوی اسلامی آنیا خواره بل میجو رجوع حج و زکات کستر نار جنتی لمیجو حج و رجوع زکات جبو خاطری که ام بعدالت بن بخلکی را جبو که ام مروک باش بن قنج بن باش بن ام پیوان خودی پی بنور لمخابن ملت مجوی دین اسلامی عدالت حق بجهشتیه تنه بتشتین ام به شخصی و کتی رب العالمين ما قشت حق وحقوق بنسار يا راسو درست